Karena One Piece sudah makin menggila, ayo kita main. Nah ini DVT-mu kita IQ, Body, Fruit, Crew, Haki. Crew, udah pasti dong. Rogers, let's go ya kan. Lagi siapa? Body, Fruit, Haki. Haki Rogers juga. Gue mau nggak mau dong Rogers aja sini. Haki Rogers aja. Dapat Rogers 2 kali gue. Ini bodinya si Germa, IQ-nya Robin, Fruitnya low. Low sih buahnya gila, IQ-nya Robin juga bagus. Gue di sini IQ-nya Robin ya. Fruitnya Kurohige ya Kurohige lah. Tinggal body dong nih. Body Germa. Menang dong gue. DVT mau nih coba kita lihat. Imu escape. Imu kabur, kabur, Imu kabur, kabur, Imu mah. Eh, jangan lupa follow subscribe gue. Let's go.